جبو هالبجارتنا اللي تركيا او تورا دومية سرکماریه تاني ده روشمانه لی هم وقت ویه که ولاتین لترکیا او باکور کردستانی و ده 28 گرانه ده جبو دست نشان کرنا سرکماری نوی ترکیه و دنگی خواه بکار بینن تاویکو اویک هینا ده روشمانه جلی لعالیه کردن هینا دانه فرمی ین انجام هالبجارتنا پارلمنتو او یا تورا یکمین سرکماریه اشکرنه بونم هاوی وقتی ویه که جی دانین آنگان بشن دنگ پارتیا چپین کس کن لسر ناوی پارتیین دون هاتنه تومار کرن او دنگین کو قطنا هاتنه تومار کرن جی یک جه روژاوین سرکه ین هم لترکیه او هم جی لنوا باکور کردستانه یا هر وها لجنیا بلنتی حال بشارتنه و فرمی و دانین کو هی کنگ اشکره بکه لنوا ترکیه اتمسفره که بچه آوه یا هل بجارتن یا پارلمنتو و یا تورا دومین هل بجارتن هیجی ام ایرو د برنامه خویا هل بجارتن 2023 ده بریا میوان خو به بینرین هجاره پار بکن او بوی آوای برنامه ما دست بدی که بلی بینرین هجا ما گوت میرو جاره کدن قالا هم هل بجارتنی با آوای که گشتی او هم جیم تورا دومین هل بجارتن سرکماری یا لترکیه کو پشت ده روزدن و پیک وره بکن جبویه که جیم میوانه که می هجا یه گرینگ هیا او جی مراد کالماس کو نها اندام مجلسا پارتیا دموکراتیک آگلان HDP لستانبولیه مراد دست بی که ام هموی که بجیم سفاسیاوات کم که هم بونه میوانی برنامه ما اهل بجارتن 2023 و پر سامیا دست بی که جهما برد تکلداری ویه که به افروژین در بازبوی مقاله اتمسفر اهل بجارتن و در بازبونا ویا پارلمنتوی یا لباکوری کردستان کر ام وی جاری تخوازن خواهی که که برد ناوا ترکیه گلو ترکیه اتمسفر اهل بجارتن یا تورا ایکمین یا سرکماری و یا پارلمنتوی بچه آوایه لناوا استانبول اف یک بچه آوایه ده نرخاندن و انجام وی چهات شروع وکرن. اجوا سلام بکم جوان تری برنامه کرن. یعنی براستی دست که برنامه بریاوی ما چه کرده بود. بله. انجام ما ام تورا یکمین دا هم سرکماری آوی سیستمی بگرنن. هم جی جاره کردن خود پارلمانتوی که تدریجی بگیرن. لی پشتی هلبجارتنه هم تشت آنگوری خاسته کامه چه نبود براستی جب هم صدم وی گلک زیده نه صدم و یکمین دکو دولابین امبیجن سیستمی نه سیستم وان فاشیزمی جبو خو جبو برجواندی خو آوا کریه گلن پری جبو برجواندی ویه جبر وی گلتشت آلیه خدا چکر و آلیه خدا سیستمی آلیه خدا آوا کربو مثلا بیشن رای من گلکی زیده وقت دزینه و دست پیکرن مثلا بیشن گلجیات جبروی اتمسفری که آنگوری خواسته که ما چه نبود پشتیل بجارتنه لی پشتیوان چند روز 3-4 روز در باز بوی ای روز ما گلک جوینه خود چه کرن تایبتی عالی ملی ترکیه استانبوله ما جوینه گلک چه کرن جبو آمده کاریا 28 ماه جبو ام سرکماریا امبیجن AKP و اردوغان تیک بودن همی پلانسازی خو گلک پلانی مزد آمده و ام هلبجار تنک نو در باز کرد مد پلانمای خود گچه کریه ام 28 گلانه دا سرکماریا AKP تیک بودن و جبو سیستم که نو آوا بکن ریاوی و بکن خبات ما همی سروی و اتمسفر کی باش ارینیش در کتی هولی. بله مراد تسویه که جدا پرس بگیم هما گفت ام که میگه قال باکوری کردستان اتکن اتمسفر اهل بجارتنی بچاوای در بازبون شخواد نواروژین در بازبوی ده بلگه اینکو دنگم پارتیا چپین کس که هون دبن لوگا و یا در بازی اهل بجارتنی بوین جو پارتی نجات پرست هات بونداین لاستانبول جی د نواروژین داویه ده اویه گلک هات نقاش کرن کو گلک دنگم و جاری پارتین مخالف جی آن هاتنه دزین یا جی نه هاتنه قید کرن دورده جینا کوکی هبو گلو تماشا کرنا خلک ترکیه بخال استانبول لانقره لازمیر جبو و بویری چوابو ام وسا پرزبکن گلو لجنه اهل بجارتنی لگوری کو پیوستی دوی اهل بجارتنی ده برو لخور رابویاندا نه برو لخور نلیستی او راستیه که شایبه گله که مزنج سروی هنه رول لخور وقت ام بیجن
vekirî an bêalî nelîst gelemperî roja em bêjin hilbijartinê jî dema deng dihatin hilbijartin û vekirina wan jî gelek şaibê gelekî mezin li ser vê hat çêkirine rola xwe nelîst ji ber temamî wisa resmekî wisa derket holê wênekî wisa derket holê yani yasaka em bêjin amelê Tirkiye temamî li ser wek evekî em bêjin saziyekî AKP MHP tevgerî yani evekî wisa derket holê ji ber wî tepkiyên em bêjin gelekî mezin jî çêbûne aliyê yasaka Tirkiye ve wî de rola xwe nelîst û gelekî mafê me bi pê kirin mesela em bêjin me çûye îmza xwe girtiye em bêjin 207 rê partiya me re hatiye nivîsandin dema ve çûye em bêjin yasakayê vir em bêjin ew temamîle ême sıfır nivîsiye ev derbasî ser partiyekî denî bela kirine an jî em bêjin wek we jî got partiyekî nijadperest re nivîsine yani teleqoy me mesela hev tune nêzkatiyê me wî hev tune cî em deng digirin diyare cî ew deng digirin diyare mesela mînakekî ha gundekî Kurdistanê mesela em bêjin hilbijartinê berê jî sedî not 5 sedî not 7 rayê xwe dide me ama vê hilbijartinê û tiştekî we jî heye mesela em bêjin dema ew îmza girtine ew rê me ye 225 hew rê me ye ama dema çûye fermiyê derketiye sîstemê a em bêjin kompûterê wan ew derbasî MHP kirine çalaqa wî he MHP gundî tenê rayekî nagre ama 225 hew me wî dernivîsine wiha mînakê sedan mînak hene bel ji xwe her Murat bel Murat ji xwe her têkildarî vê yekê te jî got hem îtirazê we hebûn û hem jî em bijin bi awayeke giştî beriyan ha jî hem HDP û hem jî Partiya Çepên Kesk û bi taybet jî berdevkê koordinasyona giştî yê ragandinê Partiya Çepên Kesk jî gotibûn wan li nêzî 193,000 sindoqan êdî sindoqên bi guman wan carekedin lê pirsên an wan bêjin carekedin wê di ber çavan re derbas bikin wê van danin hemû komîser hev bikin lez dixwazim ji bo Stenbolê vê yekê ji we pirz bikim îro jê di nûçan de ev yek hata parvekirin li Stenbolê bi qasî 236 sindoqên bi guman hebû û Partiya Çepên Kesk ji bo vê îtiraz kirbûn û dihata gotin ev deng nehatine qeydkirin gelo ji bo vê yekê lêkolînên we hene an wan bêjin encama vê yekê çi derket me sedê heştê dengê xwe şûn dalda yani vî alî de îtirazê me çêbû me em bêjin ew dibêjin îmza û sîstemê me hemî dan kelek hat îtirazê me wisa çêbû me sedê heştê dengê xwe şûn da girt ê nehatiye cî jî îtirazê me qebûl nekirin jî em bêjin heye ama tişta vir da were dîtinê taybetî ev e yani ewa hatiye dîtinê nehatiye dîtinê heye em serwî karin nîqaş bikin yani dengê me gelekî zêde bin pêk yani em bêjin wek dizîn wek destan ser wek em bêjin ser partiyê din nivîsandin işte îtirazê me nehatin qebûlkirinê yani me hetanî dawiyê wek partiyê wek koordinasyona hilbijartinê me rayê xwe parêst hevalê me kedekî gelekî mezin de hetanî sibê di rû sê ro ber vê em bêjin yasekayê sekinîn ji bo rayê me şûnda warin em bêjin ser partiyê din qeyd kirine em şûnda warin partiya me gelekî kedekî mezin hat dayîne gelekî berxwedanekî mezin me da vî alî de bi rastî Murat em lê dîsa jî gelekî ew bêxwîş çêbû بله مرات هم ویکی زلال بکن تنها دبیجی وشقا دنوا دمین در باز بوی دژیم ما به آواک رومهی تیف بلگین ویکی جی پار وکرین کلسر مدین جواکی و هم جین جالیه و خاطنه پار وکرین ما جی هولدا وان دنم بینیم پیشبری هفت و برای جشتره جی پار بکن لی تشتاق از خوازم لور ام هنکی زلال بکن اوه هون دبیجن دنگی و خاطنه دیزین گلو اویک دما لسر صندوق ده پیک خاطنه یانگوان بیشن دما تومار کرنا جبو دنگین بچه لجنه بلند یا حل بجارتنی yani ser sunduqa jî gelek çêbiye rastê kûsê ama dema hatiye em bêjin belavkirinê komkirinê yasekayê da derbasî sîstema a gelemperîkirinê da herî zêde dengê me wisa hatiye dizînî wê de îtirazê me çêbû hinek şûn dahatin hinekî gelekî wî jî qebûl nekirin yani mesela em bêjin wê derê tu îtiraz dikî
هن جهات قبول کرن هجاج نات قبول کرنه ویالی رجی هنده بوینه مگلکی چه بو لی یعنی ایروج حتی ایروج دیسا بردوام کرد حتی داویه جی امی ویا بپاریزن لی گلنتری تشتکی وای یعنی سروی دا آلی ملک ترکیه دا بسکرک کی وای یعنی سیستم yani براستی هالبجارتنا کی گله کی زحمت ما در واسطه yani hem aliye faşizm مکه مزن آن işte mafil هالبجارتنا امبیجن وقت حقوقی وقت امبیجن به عالی نات شکل نه راستیه که هر کس دیوانه امبیجن لی راستیه کی هاجی هبو yani وی ملی ترکیه دا برتکی مزنات نشاندن عالیه گل عالیه پارتی مالک دا تشتکی هاجی از خوازم بال بکشینم yani امبیجن مثلا عالیه اروپایی ویالی هاقا هالبجارتنا کی شایبلیات چکرن وقا بسکرک وقا دزین وقا بنتکرن چه بو یواری دا تودن چه نبواری که بردک ناته نشاندنه اویجی بسکرک کی مزنه براستی یعنی او بیدنگی ود خاگومانان برس مراد او بیدنگی اوروپای تکلداری وی کی ود خاگومانان من قلت يا نها اف نلريتي انقول دكو دولاب لآلية اوروبا جي بيك هاتنا دمات دنگدانان دا اول همبري وي كي بيدنگيا وان جي جاري هيا من قلت قالوا اف بيدنگيا كو لآلية اوروبا ود خنا و گمانان يعني راستي كيو صحيح يعني اي دي آلي دا امبيجن برپرسيارن اي امبيجن بي آلي هالبجارتنا دشوبينن وش بوي انجام دادن و حشياري دكن تو دنگي وان نات يعني رسمك هذا دخنه هولي امبیجن ساکن جاتنه که گلکی باش در بازی براستی مروبش بوی بجاتنه کاره پیش وقت داربه ام دکار مینا کی گلک مزیج بدن شو البجاتنه ترکی وکی داربه کی آتیه چه کرنه امبیجن سدی 49.5 او راستیا دی ولاتین او راستیا بجاتین او غریبه کی وره بزام بله هر مراد از وی که جتا پرز بکیم شخاطا بالک شاند لسر مجاره که پر گنی کو جسادی 49.5 آنگوان بیشین 5 پوانین کو لور جبوان پیوست یعنی لگوری کو امر وی رژیم دست را در نازکین اف رژیم جبوان 5 پوانان به دکو دولابه که به دست بخوی هر تشت بکه لی به 5 پوانی راضی بو او هر بجارتنا سرکوماری بو تورا دوامین ما دما کمروف لوی که جتا مشهدی که قلم شورین وزیری کو وکی وزیر سوچی ترکیه ناسکرین سلیمان سویلو درکتی هولی کو بریا هل بجارتنی هما اف دانه کو درکتنه او دست نشان کریه یلو اف لنوا ترکیه بچه آوایتی نقاش کرن؟ یا بردا گلکی نقاشین او هنه یعنی هر آلی دا نقاش گلکی کور هنه سروی تی نقاش کرن بله هن آلی دبیجن یعنی وی آلی دا دکو دولابی هاتنه لیستن وک سروی هباشیک چه بیه yani van dana kabul kirne gotevni vi kabul kinerin tura duyamin ve parlamento azede girtiye ve şunda denge xod der naxin gaba hun zede denge xod derxin ami hint tişta eşkere bikin bele ana ki tişta ha jiten çekene jberbi kabul kirne a duyamin براستی د زیک او دکو دولار که بس ایدی او وانه زیده سر بسنج نما اما تایبتی هن دولت هن عالی کور عالی امبیجن وک سوچ تی ناسکرنی قوی دا بیاری دا چپیمتی آن اردوان خو پیام دانه هونی وی قبول بکن آن امی هم تشت دمت جبر ویج وانجی امبیجن نچارمانه قبول کرنه وانی وکی دنی گل ترکیه حمید دزانه سدی yani nokta yani sedi çıl nev nokta ben şu da AKP ve şevi Avrupa'nın kabul netkir ebgota am serketine mahas be khalda am bel her murad bel داخليك وصل لنا بله مراد از هر وی کیجی پرز بکیم وکی مجید از پیکانی زمان یعنی او 49.5 لور او 5 کش بو اردوغان پیوز گر پیوز کربان و باشار و شوی دابان شوتاندن الا کو او 5 در باس کربان شو یک جی پرسا هری سرکه کو دسری همه و همجه دیگه ترکیه ده اوا لتشتا کوز خوازن ها تکلداری وی کیجی جتا پرز بکیم او مراد صبح لجنه بلند که هر بجارتنی منه و انجام اشکره بکه اف انجامی که هاتنه اشکره کرن دانین که همو پارتیین سیاسیین که لگل وان دوی ورن برهف و انجام وی که وی دیار ببه گلو دورده دبکو
دانه که هاتنه اشکره کردن رژه که پر جداتر در بکوه ام جین گلی ترکیه لبند داتشته که وهایه یعنی دبه احتمال که هیا اما راستی که وها یعنی وی شوندا سبی زیده گوراندن که وسا مزن از باور نکم چه ببه چونکه ام بیجن وسا سر هر باشیک چه بیه یعنی بو عالیه ام بیجن نامزد داده وکیل دا گوراندن که زیده چه نابه چند جا وکیل ما ام بیجن وسا جبر کو دزین او دک و دولا بیوان اوسا او چه بون چند جا وسا وگاراندن چه بو وکیل ما لی زیده بو لی وی شوندا زیده وسا گوراندن که مزن چه نابه چونکه دبیجن سیستم ایوانه خوصا چه کرنه ایوسا جی درباز بکن جبر وی هیوی که وسا مزن او جدا جی آلیه ترکیه گل ترکیه دا وسا تنه بله مراد امیدی هنه که قالا وی تورا دومینه هل بجارتنا سروکماریه بکنش خواما گوت پشت 10 روزدن و جاره کردن خلک باکوری کردستان او ترکیه بو دست نشان کردن سروکماری خوا جاره کردن هرن سر صندوقان او دنگ خوا بکار بینن دگلک آلیان ده مخالفت دهات رخنه کردن که صندوق باش نپاراستن آنگوان بشین درد خواه باش به خلک نان زمان او راوه کردن جلو دناوا وان ده روزان ده تشتا کوتن هاد بینی لناوا ترکیه او تایبت لناوا باشر استانبول یکم مخالفت دیگه چیه آنگوان بشین شانس مخالفت یه جبو فيه البجارتني كو قازنج بكاد تورا دوامين ده چقاسه برای سردار یعنی از سری دا بیجن آیا کمین براستیش معالفت ای ماسا ششمین خودی البجارتنا سروکماری در نکردی اب راستیه که بانگا من یکمین وانا گری ابل بجارتن تیبتی هباشی وان هبو ماسا وان آوا کربو گری هری زیده او خود در کبن مثلا پارتیا ای مچند یا روژا بجارتنی جز گلکی گریام مثلا مشاهیتی خوی گلکی پرسیشی گله مثلا بیشتر دبستان مشاهیتی میتونه بخودی در نت کردن او راستیه که بانگا من یکمین برای خودی صندوق خود در کردن اول بجارتن تنی او کردانی نه آدویمین گل کرد استراتژیکی که هبو نه ام بیشتر جهتی او ام بیشتر ماسا ششمین ام دستک دنوان ام دخوازن فاشیزم AKP MHP و سروکمار فاشیست ترکیه تکره مجبوری استراتژیک خود دانه و تی ام استراتژی خود مشاندن او ام سرکتنش در کتن مثلا کردستان باجار کردستان سدی هفته سدی هشته سدی شست کمتر ما ام بیشن انجام در نکردیه کلشتارو هری زیده و داره انجام بده جبروی گل کرد ام بیشن خودی در کتن و گلکی خورد گلکی پیروز چیه؟ بله شو هر مراد نوا ترکیه ده اف دنگ داینا خلک باکوری کردستان یاش بو قلجدار اولو چاواتی پیشوازی کردن؟ علی دنگ کردان؟ بله دنگ داینا خلک باکوری کردستان یاش بو قلجدار اولو لنوا استانبول او باجارین دنیان ترکیه چاواتی شروع کردن. آنگوان بیشین گلو آلین مخالفت اوقاسی لبندار رژه که بوی آوی بونکو قلجدار اولو اوقاسی دنگی باکوری کردستانی بگیره؟ نه هر دم گل کرد دهات سوشتار کرن لیوی جاری براستی پیام گل کی ارینی مگد نوا گل دا پیام امبیشن در دور ای معرفت گل کی خورد او گل کرد گل کی سمپاتیک مزن چکد یعنی جبو به فاشیزم جبو تکرار گل کرد خودی در کتن گل کی مزن کرد اب جبو آلیوی ارینی گل کی خورد در کتوله باش بو علی پیام باشی هاتن لی آلیه دن امروز خودی در کتنا آلیه ترکیه خودی در کتنا کلشتارولی گلکی که ما تورا دویامین دا بانگا ما نه تشتی که از دخوازم سه خالا دا پاروکرین چه بکم ورا بریسر داد یک 8500 کس 8 میلیون 500 کس نچوی سر صندوقان اما یک دویامین میلیون 700,000 کس دنگ خود دای امبیشن پارتی شمین به دنگ خود ندای کلشتارولی سیامین 2 میلیون ری حتیه بطال کرن
yani ve hilbijartina peşiyama ev tabi gerede de ku dolabı disa sistemi mesela bejin geleceğe rey ne hatiye nivîsandine bejin ey Kılıçdaroğlu jî gelekî rey hatiye dizînî Kurdistana gele deveran aya kemîn ew 8000 kes ê dixwazin bi rastî ev sistema faşîst têk here ji bo gelên Tirkiye ji bo demokrasiyê ji bo jina ji bo ciwana ji bo hukukê ji bo Tirkiyek demokratîk ser bikeve dixwazin ev gorandin çi ve ev 8 milyon kes kiriye ser sanduqa. Belê. A duyemîn ê dengê xwe nedane Kılıçdaroğlu ê dane ama mesela bêjin da İYİ Partiye da em bêjin Gelecek Partiye da Devayê da Saadetê da CHP nedane Kılıçdaroğlu jî ev jî bi rastî ji bo vebalekî gelekî mezin e ji bo gelê Tirkiye. Ev jî vê hilbijartina der û pêşiya me çêve bi herin ser sanduqê dengê xwe pêkînin a dinê jî ji bo xwedîderketina sanduqa 2000 rey hatiye îptal kirinê ev jî barekî giran a me ye milyonek 500 yani anegorî ewa me lêkolîna me milyonek 500,000 rey ê gelê Kurd ê HDP em bêjin ji ber ku îtifaq ji ber ku CHP û Kılıçdaroğlu rey me gelek hatiye îptal kirin gelek hatiye dizîn gelek jî hatiye em bêjin partiye dir hatû nivîsandin ji bo xwedîderketina wî hem muhalefet sorun diye hem jî em berpirsariya me wek partiye zêde ye em ê xwedîvan dengê xwe derkevin û 28 Gulanê em ê faşîzma AKP û serokkomarê wî em ê têk bibin inşallah. Belê. Murat pirsame ya dawî ji bila ev bi û bi awayekek kinger ku te bersivê bidî pir baş ve ji ber ku dema me jî diqede havalê me jî israr dikin dibêje dem nemaye lê ez dixwazim pirs bikim ji ber ku mereq dikim vê yekê. Murat dema ku mirov temaşe dike yek di destê Erdoganekê de bi qasî sadî 34-36 dengeke ku kîtleyeke ya bêre heye li aliyekê de dema ku mirov temaşe dike li Tirkiye rêjeyeke ji sadî 5-6 yani zêdetir ji vê desthilatdariyê neraziye. Di vê çarçoveyê de dema ku mirov temaşe dike li gorî te şansê serketinê yê zêdetir yê ji bo kîjan namzetiye? Yani ji ber Tirkiye'de, ji ber kriza aborî, ji ber depremê, ji ber yani elhijarê, ji ber hemlê bêhukûyê waqaf em bêjin mafên pêkirin qirkirina waqaf piskirêka çavê xwe bi rastî mafê Kılıçdaroğlu sedî sed heye ji bo potansiyelekî zemînekî gelekî xurt heye sedî sed ê qezençke serokkomar ê sêzdemîn Kılıçdaroğlu ye biyalê hêviyê me gumana min jî gelekî zêde ew gel jî wîsane ez hêvî dikim 28 Meyê gelê me dîsa jî a tetiye ser milî evîne cî û xwedîderketina sanduqa ve jî em ê faşîzma AKP û Erdoğan têk bibin. Belê. Murat Kalmaz endamê Meclisa Partiya Demokratîk a Gelan HDP li Stenbolê mêvanê me bû em dibêjin ji bo hûn bûne mêvan yê bernameyê me ya hilbijartin gelek spas û ji bo xebat xweş û serketin. Spas. Belê bînerên hêja me jê hetana hewl da ku ev atmosfera hilbijartinê vê carî li nava bajarê Tirkiyeyê bi çi awayiye û tora duyemîn de wê namzetê serokkomariyê şansekê hinekê zêde û herî dawiyê jî li jina hilbijartinê ya bilind wê sibe jî bi awayekê fermî daneyên hilbijartinê eşkere bike heta sibe careke din em warên pêşiya we bimînin di nava xêr û xweşiyê de her şad û bextewar bin.